svima, danas ću vam pokazati kako da pošaljete besplatan SMS po čitavom svijetu. Ovo je moj prvi tutorial, nadam se da će vam se svidjeti i danas ćete me pratiti, to je subscribe-ovati, lajkovati ako vam se bude svidjelo, ako sam vam pomogao. Znači danas ću vam pokazati kako da pošaljete besplatan SMS, pa da krenemo. Ukucate free SMS. Link će vam biti u deskripciji, tako da uglavnom bit će vam ova adresa. Ovdje saberete vaš kontinent, većina nas iz Europe pretpostavljam. Izaberete zemlju, ja sam iz Bosne i Hercegovine. Ovdje idete samo na X. Ovdje je broj mobitela na koji šaljete tu poruku. Znači, dobro, i ovdje poruka. Bilo šta, ovdje ukucate isto vaš broj. Ovdje morate ukucati ovaj kod da bi provjerili da ste robot ili kompjuter. I to je to, vidite SMS na i evo broja. Ovdje destinacija, to jest u koju zemlju ste poslali SMS. Ovdje je koja je mreža, BH Mobil, i ovdje je cijena, to jest besplatno je, poruka, i ovdje je status i piše da je poslana. Ovdje vam je datum kada je poslana poruka. Izgleda da nije tačno, samo je datum tačan, nisam siguran. Nije ni datum tačan, nema veze uglavnom. Nije to važno, znači poruka je meni došla, evo. I nadam se da ste uživali. Biće dosta tutoriala, svaki dan ću barem napraviti jedan tutorial, svaki drugi dan ako ne budemo obaveza. I to je to. Nadam se da sam vam pomogao, ima još dosta stranica, ali baš meni se svidjelo jer može slati jednu poruku za drugom. To je to, pozdrav!